Only yang galu tak you de sonde am da galu tak sonde dia mak dia be sonde akito. Dia ma de Daudi. Te gwa be poto. Cross ata dia be pe. Mano mfa asada wa bumbu sonta vitenta butai ga mano te ata dia be pe. Imusu denki galu tak people fe ata pakise ta wakti. Isam cross dim bisita am de kai modo mama dia be pe. Ufa. Ifu sento ai kan galu taki. Imata mbata denki om dat cross ko ene pe kai mi o gadu. No maseita adenki, mas mata asabi go mo fara. Mas maseita makseta adenki ta gado da ens kuisonde. Wanneer des maar sumana ding volgens de Bijbel voor gado. Je brengt dat gewoon gado de toch? Je brengt dat gewoon gado de. Ja toch, dat was sorry nu, dat je schrijft in een boek of gado, na sumana you volgens de Bijbel. Wat heb je gezegd dat sumana you, zei je tegen peek moto, sumana des maar vie. Zo de leuk moto, zo de nasik moto, en bij dat de zijn bij vie. Je, samen kan je dat wel? Officer, kom. Je maakt je van koeien. Kijk tomba, nega officer Johannes. Dus het komt van officer Hakiside. En bij de kai, en bij dat de zijn bij vie. Okay, mano luku no. Ide mane ya wele wenki akimfari kai de mane. Sinesi. Na sa de makumutu. Okay. No you Desember finance de kumutu. Okay, my sabita fi kan abi konde pasa 15 na undiude. Wasabi. Uno wasabi dami Yesaya in verse 3. Wole wonso na ngomda tile so na to galu taki. De son deta pasa ko ak na yunyu son mba de biski fikata e so pasa ko lees. Da buku fu Yesaya hoofdstuk 1 vers 3. Da kou sabi masla. Sambe kai wa kou to. Mfa to tata obi maki tonku makau. Magalu ta wa ikau sabi he masa. Lees. Da kou sabi masla en da buliki sabi da koi fu masla. Galu ta buliki sepi sabi koi fu masa. Ibuliki asabe masa koi. E ya mbuliki akien ya bempo akito. He ten akien chengo wisi apara. Ibuliki na ne otona ko ai koi fe. Autona ko baka. Lees. En da buliki sabi da koi fu masla. Ma Israel no sabi. Galuta Israel asabi. Lees. En Israel no sabi. Mi people no prakseri. Galuta people fe ata prakseri. Amedia goli bag Italy bisanga pakise te lukudema. Ya dos na konta bi bisipu la ya sinki ma ya mi sembe dia ata pakise. Okay, ha ka mi ole ita sembe dedi na ta pakise. Lees wo lees to lees. Da buku fi Yesaya hoofdstuk 1 vers 3. Da kou sabi masla en da buriki sabi da koi fu masla. Ma Israel no sabi mi people no prakseri. Garuta people ata pakise. Om dat isondi musu pakise to. Te mama chawa son kodai. E mama data bas luko aki o luko money aki. No ifu stand ta omi fambe da mi money aki. What are you sonde? E mama ta me our business no te ina ngote no hai kumutu. Ya go sin no hai kumutu o me fambe da so money. Fambe kada mission de fambe musudu son de akidai. Kaluta people fe emma ata pakise what pakise next. Il faut stand up. On that look no dai modo te. My sabita galu dai modo fi galuta wata ku modo da amebi ata de MPC. Isabi so. Mabe galuta people fe ata pakise. On that no dai modo mba magaluta no. Mane asa kwa mfesi yake. E modo fi de asa kwa mi. Omdate musu kono no de no mi wabi uki. Omdate modo de isabio. Okay. Ison di ibusa akiso. Ikorais. Fambe. Ibiseto isi ek mo modo hey bisi. Yago pakise lukuta fambe. Ison di ak fambe musu bisi. Il faut santo. Wata pakise mbe galuta people fe ata pakise o se bi de so tumba. Oh, isi modo ata iwa modo ko fota bisi buku aki wata mona fambe kuma wiki mo gangama obisi buku aki fambe me obisi enteka buku musubisi emba
Look, just him talu akito na boko ta leje son kuma tu fan kuma omito. Kuma fa ida mpiki ba no policy em ku de sonom bi o fan ku. Me wata e ba de son de nice son de kai modo. Il faut santo o ta denki ta hende kai ma ole an galutaki. Leisi Deuteronomium 7 vers 25. Dus nou ole an galutaki de son de am da galutaki son de irema dia be son de akito. De ma de Daudi. Te gwa be poto. Cross atari abepeu. Mano mfa asada wa bumbu santa vitenta butai ga mano te atari abepe. Imusu denki kaluta people fe ata pakiseta. Eh wakti. Isam cross dim bisita mbe kai modo mama dia abepe. Ufa. Ifu santo. Ai kan galutaki. Leisi. The book of Deuteronomium hoofdstuk 7 en vers 25. En u moest bring them kot die papje voor them kado nanga fire. Galuta ikot pobi kendi de. Galuta musu chumande ku fire. Leis. You know musu lost to the sorfu if you go to. Waktu im haika to sim haik hide son to that haik an galuta tak. Galuta yam lost to is self of go to fair. You know musu lost to the sorfu if you go to. This is then them tapu. Yam look at am gata le ku go to. Haika bono ani otakidai. No take him, give you slavery. Not so as a they want trap give you. I saw they want trap that. I'll try go and come here take ya musugo. I'll try go and come here take ya musugo. Lazy. For they abe they want feast the sunny. Young galuta kyo. Young galuta be picky galuta. I saw they want feast the sun. Lazy. For they abe they want feast the sunny. Na any that I for master you got. Galuta Sunday they want feast the sun ne woyo. Lazy. And you know Sachari, so a power is sunny, gonna in you also. Garuta yamak chasoma songwa iwosu. Yamak chengwa iwosu. Yambia pikuta, hey, people who me ata Prakseri. What up, umba, isom fight doing there? So no say be there too. So no say be there too. What up, Prakseri? We tobi si son kana vitamin takta. Hey, one modo. One modo. Ita duwe kuma one modo. Mana na modo dide. You fight a duwe na modo ita modo. I'm that yasabi. Lazy. No so you slavery, so they want fluku sunny, so slavery like them. Iya garuta kyo. Garuta isiyo they want you that policies want 50 son, kuma 5 son dan. Dami Habakkuk. Book of Habakkuk hoofdstuk 2 vers 18. So to win them koti papki, sagi na them suma disi, they make him. Iya garuta kisiyo. Unwini yo feni ay koti pobiki. Garuta unwini yo feni, unsot wini abi. Et kuma desse me futa de nangwa samba no da cote de pau no de chenko se kabuta kuma de gadu. Mai pau atabuli. Gadu ta people fe anta paxe, o se asa dengta ma ome. I pau di luku kwa no yaso meta ko begi kwaku. So lesi da chenta de mata ko begi kwaku. Kwaku se pi se si dia butema o ne minderi de. Na ndai mama o de. Just no ima asa fa do dense no desse me futa ko ta begi kwaku. Gadu ta people fe anta paxe. Omda ebita paxe no ta ma omi umelongi ka kwaku dia ki ma ki atabuli. Me usa go beg ima, ima solution den sepi. No ima usa happy me. Gadu people ata Prakseri, wama no ata Prakseri. De mata ko beg kwaku. Ma kwaku say da ko ma o ne mindedi. Shalom Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Ma de mata ko beg ima. Galuta andi koti pobiki abidao andi ausa dudao. Leis. If them smell the pumpkin, this is them the lady man for lay tori. Si cross, de mata waldimbe man de legete son de mata lay. Wet man de mata lay ku cross state si de wet man no de ma de kai kadu. Toro wan legete. De mata legete. De place de cross moment is one cross ka no ita Prakseri. Oh, kadu. No ita Prakseri maki. Man no. One leg at the Garuta Yamak chain guy was. Sunday musudu. Nay musu puwe. Go to Vito. Immobilise if you do not know that Tombano your puwe. Not your chain or your smell ten be man being out to Sunday. And I'm on that time Garuta Yamak chain guy was. If you sound what a limbo Gadu face simba no and yodu. Dami Tori Fair First Nika not 20. I can Garuta. Because they want to remember watakota ki egi wautu ta lazy dai
andi galuta ki omdat galuta e people venta bikita sembe deta pa bikimta ya deta ya bibi sonde ma non no ise ko seta e ayo sembe de nata pakise il faut santo sembe de mbata ngada ko data pakise ta menta de ta pakise ma data pakise lees Dat boek Victorie of aan de Lengen, hoofdstuk 5 en vers 29. Dan Petrus naar dem trap apostel ben pikitaki. We moeten arki na gado moroleki libusuma. Undu de yo do no nomba. Haika gado taki. Lees het wel lees neem so haika. Dat boek Victorie of aan de Lengen, hoofdstuk 5 en vers 29. Dan Petrus naar dem trap apostel ben pikitaki. We moeten arki na gado moroleki libusuma. Yende gado taki yo. We moeten haika gado moroleki libisembe. Gado ta ya musu doen. Opamba ko ba akisi. Dus no aki. Nkumbadi aki. Dus tata ko for Christ de. Ande kai Christ de. Ande ata poteken. Dus no mba modo modo mba ya modo. Sai ma ya na keko dai ma ya modo. Isabi to ma anfa galu ta kisonde. Galu da inscriment. Ada ila sei kara. Ta galu da inscriment ta faz ma bisi Christ de. Naiketi. I Christ di den bukai hanger fi. Ai. Keti. No dus I keti dia party hanger ku keti dus I keti masa pui hanger. No I keti fikato. Dus I wa me over I keti. Wa me over I hanger. Andi denki galuta denki ison di mabiside. Galuta inscriment. Fambe ya denki. Ja. Dus mbata denki omdat kruis kwende pekai mi gadu. No ma seita adenki, maar mata asabi go mo fara. Maar ma seita ma seita adenki ta gado de eens kuisonde. Omdat luku. Kuma fa dia kilo ya mafi wan bafi hende ma ki bota de ma soutien ki ku goni. Ma voorbeeld utada. No, you know ogombe wan hangar ku goni on tacha ganga ta denki ba fi dem. Yaudu ento. Mano de ki konufi omdat Christus wan baka ma konufu en de ma ki ma son ide ma ki en de ma tenda yi fita do mata te fato ali bata aluko aki son de ki konu de ma de ma te tabisita ai o ma mbem pikita sembe dia goli ba ki dinata pakise sa de ma finde wan son ko da no kisi o ma no tali biso ma no di tenda musu pasa te de ma da wan son bo tenki ta e ma fambe de ma ke da son dia fambe de ma ke ta musu tabisi cross omdat an galuta abunu galuta sonde wa musu bisemba ma leesi to leesi Tabuku Victorie, hoofdstuk 5 en vers 29. Dan Petrus naar dem tra apostel ben pikitaki. Je moest arki na gado moroleki libisuma. Galuta musu haike mo libisembe. Pembe te otakwa watakota no kota pikita galuta kiso. O leesi sondi bo piki bo leesi an kidai. Galuta I cross de wa mak bisen. En ben pikimba ta amusu puwen no go no smelte no ambe wa otosun enda mo leesi na mai to leesi Deuteronomie 7 vers 25 leesi be se ye andi utatak il faut santo wala watakotaki lison di ukiaki utataki angaluta ai kapunu no andi yodu leesi. Dat boek of Deuteronomie hoofdstuk 7 en vers 25. En we moeten brand dem koti papki voor dam gado nanga fire. Sonde de galu de maki. I korasi de maki galu na so mfu. De buwet ma de bakata siyak ma de magalu. Galu ta mu chuma de galu de popiki de maku fire. Dus if I do ta chako no na de kai water am that no kwasa kota go chuma de zuma no wa bi chume ku water galu. Galuta musu chuma de kufaya. Lees. You know musu lost to that sorfu if you go to this then na dem tapu. En nati de mata do deso na nati de mata be deso na go to o self. Galuta we am lost na oh this look for ta prank no. Galuta nie yam lost the go to fe of his self fe. Lees. No take him to strafi. Galuta yam teyen. Yam musu teyen. Naso asa de wa tapu ki you. Galuta de wa trap. Wa fall. Ou de wa fall die. What is the nation? Nation is men leading by example.
family. Nation is community. Nation is children with role models.